دنابر ترکیه و امریکای دا مجارین S-400 فروکین F-35 اگر اپراسیون ترکیه بو روجهات چمی فراتی و هموالاتین امریکایین ترکیه دگرتیگه هندنه جاره که دنبوی صدام راگشی و داخویانین تند. دمجار موشکین S-400 دا امریکا دبیجه دوی ترکیه آلی خود زلال بکن یا ناتو یا روسیا و گر ترکیه موشکین S-400 بکره دبکو فروکین F-35 بو ترکیه نین را دستی کرن. برانبری وی که ترکیه جی دبیجه اونچاری بجاردنی نینن و دخوازن همو آلیان را پیوندین خو خوش بکن و بانک لامریکای دیگه داوی همکاری خو یا بیا پیگیره بینم. درباره وان گشتان داوی دا پاسپورین ترکیه دبیجن دبکو امریکا فروکین F-35 نده ترکیه. لبلی ترکیه دبری خوب da valatın den o liguri Amerika'yı tevnagerem. Evet F-35'leri vermeyebilirler ama Türkiye'yi bu... بله دبکو فروکین F-35 امریکا نده ترکیه. لبلی اویک زیده زرار نده ترکیه. F-35 نبه جیج روسیا چین و جیکتی اروپای فروکین شار ین جدا دبکو بکرین. امریکای به دست خود ترکیه نسکی روسیه کرد. چمکی انقره پیشی دا خوازه کرینه پاترویتان واشنطن کرد. لبل امریکا قبول نکرد. جلومجی انقره بری خدا مسکوی. امریکا هر کد چدجی ترکیه گاوان داویجه. و اویک دی پیوندین هر دو ولاتان جی هر تک ببه. لگل وان گشتانان وزیر کارین دروی امریکای مایک پومپئو جراگاهاند کو گر ترکیه ایریش روجاوی کردستانی بکه دی زرر ببینه و پیوست دمل دست ترکیه ولاتین امریکایین دگرتیگان دا آزاد بکه. هم پاسپورین کو بالی دکسین سروان داخویانیان دبیجن واشنطن ده چند مجارین ده جوک کشور بری ترکیه بکه و نهیل ترکیه بری خوب ده روجالات فراتی. Söz konusu bölge Fırat'ın doğusu biliyorsunuz. Amerika'yı piştiku biryara ve kişine ji Suriye ragahand jibuku Türkiye eriş nebese roşilate ferade bereci daxuyaniyên tund ragahandibûn. Daxuyaniya dawya Pompeo jî di vê çarçoveyê de ye û weke mijara keşiş Branson dixwazin bi hemwalatiyên Amerîkî yên girtî carekê din Tirkiye bixin tengasiyê jî. Li gel vê yekê rojên bê de bazirganî Tirkiye ya bi Îranê re jî di wekî kêşeyekê xwe bide der. Ango rageşiyên hey dê zêdetir bibin. درباره مجار S-400 و فروکین F-35 ده سرکوماری ترکیه رجب طیب اردوغان راگاهاند کو وان مسئله S-400 به داوی کرد و دمها تیرمه ده اف موشک دیل ترکیه بینه بجه کرن. هر وها اردوغان درباره F-35 اندجی گود وان دو فروکین F-35 ستاندنه و اوی دو فروکین دنجی جا امریکای بکرن. لیبلی پاسپورت بیجن حتی کو کشین هی چاره سر نبن زحمت کو رادستی کرن S-400 و F-35 بیکرن. ورال erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.